Švicarska i Bosna i Hercegovina ulaze u direktan duel koji bi mogao odlučiti cijeli tok grupe B na svjetskom prvenstvu. Obje reprezentacije su već pokazale da imaju kvalitet za bodove, ali i dovoljno slabosti da ovaj meč postane pravi taktički rat. Na papiru Švicarska je favorit, ali i Bosna i Hercegovina već je pokazala da može igrati hrabro, kompaktno i strpljivo protiv jačih rivala. Zato je ova utakmica u kojoj jedan detalj, jedna greška ili jedan pogodak mogu promijeniti sve. Grupa B je nakon prvog kola potpuno otvorena i Bosna i Hercegovina i Švicarska imaju po jedan bod, a oba meča završena su istim rezultatom 1:1. Zanimljivo, Švicarska je trenutno ispred zbog fair play kriterija i manjeg broja žutih kartona. To znači da ovaj susret nije samo obična grupna utakmica. Ovo je direktna borba za poziciju koja može odlučiti lakši ili teži nastavak turnira. U takvim utakmicama obično pobjeđuje ekipa koja bolje izdrži pritisak i koja u ključnim momentima ostane hladne glave. Švicarska je reprezentacija koja godinama važi za jednu od najorganizovanijih europskih selekcija. Njihova najveća snaga je disciplina u defanzivi, jasna struktura u sredini terena i igra u kojoj rijetko gube kontrolu nad ritmom utakmice. Protiv Katra su došli do vodstva, ali nisu uspjeli zatvoriti utakmicu do kraja, što pokazuje da čak i dobro organizovana Švicarska može imati problem kada protivnik ostane strpljiv i čeka svoju šansu. To je vrlo lažan signal za Bosnu i Hercegovinu. Švicarska će vjerovatno pokušati dominirati posjedom, širiti igru po bokovima i tražiti prostor iza prve linije presinga Bosne i Hercegovine. Njihov cilj će biti da rano nametnu tempo i natjeraju BiH na defanzivni blok. Ako Švicarci uspiju povesti, utakmica može otići u smjer koji njima više odgovara. Bosna i Hercegovina je protiv Kanade pokazala da može izdržati veliki pritisak i ostati konkurentna do samog kraja. Taj remi 1:1 nije bio slučajan, jer je BiH odigrala disciplinovano, strpljivo i dovoljno hrabro da dođe do vrijednog rezultata protiv domaćina. Za Bosnu i Hercegovinu je ključno da ne ulazi u otvorenu utakmicu protiv Švicarske. Ovo je meč u kojem moraš znati kada trebaš napasti, a kada trebaš stati u blok i čekati grešku. Ako BiH izgubi kompaktnost između linija, Švicarska će to znati kazniti. Ono što BiH ima, i to je velik adut, jeste iskustvo i individualni kvalitet u napadu. Kada imaš igrače koji mogu zadržati loptu, izvući prekršaj ili jednu situaciju pretvoriti u gol, onda uvijek postoji šansa čak i protiv jačeg protivnika. Upravo zato BiH ne smije razmišljati samo defanzivno, nego o tome kako iz nekoliko dobrih tranzicija dođe do šanse. Historijski gledano, ove dvije selekcije imaju vrlo ograničen međusobni bilans. Jedini zvanični susret do sada odigran je 29. marta 2016. godine u Cirihu, a Bosna i Hercegovina je tada pobjedila 2:0 golovima Edina Džeke i Miralema Pjanića. To ne znači da je BiH automatski favorit, ali znači da Švicarska definitivno nema luksuz da BiH podcijeni. A u turnirskim utakmicama, posebno na svjetskom prvenstvu, psihologija često igra jednako veliku ulogu kao i taktika. Ključ utakmice bit će sredina terena. Ako Švicarska uspije da drži loptu i prebacuje težinu igre s jedne strane na drugu, BiH će morati puno trčati bez lopte. Ako BiH uspije zatvoriti centralne zone i natjerati Švicarce na bočne centar šuteve, šanse za pozitivan rezultat naglo rastu. Drugi veliki faktor bit će prva promjena ritma. BiH mora tražiti trenutke za brzu tranziciju, posebno nakon osvojenih lopti u srednjoj zoni. Švicarska s druge strane mora paziti da ne ostane previsoko postavljena, jer je jedan dobar izlazak iz presinga može otvoriti prostor za gol. Treći faktor je mentalna stabilnost. Pošto obje ekipe već imaju pobud, remi nije katastrofa, ali pobjeda bi mogla biti ogroman korak prema nokaut fazi. Zbog toga očekujem oprezniji početak i mnogo više taktičkog odmjeravanja nego otvorenu razmjenu udaraca.
Ako gledamo formu, organizaciju i kvalitet širine kadra, Švicarska je blagi favorit. Procjene koje su izašle u javnost daju Švicarskoj veću vjerovatnoću prolaska dalje nego Bosni i Hercegovini, što samo potvrđuje da se od njih očekuje više stabilnosti kroz grupu. Ipak, Bosna i Hercegovina je već pokazala da može biti neugodna i da zna uzeti bod čak i kada nije favorit. Zato moj osjećaj kaže da ovo neće biti utakmica s mnogo golova, nego meč u kojem će presuditi jedna situacija, jedan prekid ili jedan individualni potez. Moja predikcija je Švicarska, Bosna i Hercegovina 1:1. Ako BiH odigra dovoljno disciplinovano i sačuva koncentraciju do kraja, blaga prednost ide ipak Švicarskoj što se tiče posjeda lopte, ali Bosna i Hercegovina ima potpuno legitiman put do novog pozitivnog rezultata. Ako Bosna i Hercegovina želi bud ili pobjedu, mora odigrati savršeno u defanzivi i biti maksimalno efikasna u napadu. Švicarska je stabilnija i taktički možda urednija, ali BiH ima energiju, inat i dovoljno kvaliteta da ovo pretvori u jako težak meč za favorita. Zato je ovaj duel mnogo više od obične grupne utakmice. Ovo je utakmica koja može promijeniti cijelu sliku grupe B i odrediti ko ide u nokaut fazu sa samopouzdanjem, a ko će morati tražiti spas u posljednjem kolu.